Turi mu karere ka Bugesera, umurenge wa Gashora, intara y'Urasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda. Televiziyo yanyu Peace TV yarishikiye kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 28 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2018 mu ikambi y'imfata kibanza ya Gashora ishikiramwe impunzi z'abarundi, aho hariko haratanga imfashanyo y'impuzu ku mpunzi z'abagore n'abana bahungiye muri iyo kambi. Umwe wese akaba yahawe imyambaro 3. Iyo mfashanyo ikaba yatanzwe n'ishirahamwe Oasis Ubuntu isoko y'ubumenyi rikorera mu gihugu ca Canada. Beatrice ufite ingabire aserukira iryo shirahamwe aramenyesha ko n'abagabo hamwe n'inzoya zibiri bataronse impuzu bagiye kuzishikirizwa mu minsi ya vuba. Uwo mupfasoni aravuga ivo zatumye akora ico gikorwa c'urukundo. Tukimara kumenya ko abarundi bari mu kuhunga bagana i Rwanda, twaje mu gihugu turabareba dusanga bambaye ubusa, tujya kubaza Ministeri ishinzwe impunzi, nabo batubwira ko ibyo babibona ko impuzu zikenewe mu mpunzi. Hanyuma tujyana amasezerano turagerageza, murabona mukurikije igihe badaha n'uyu munsi ko ari kera, twajyanye amasezerano dukusanya inkunga y'impuzu. Ufite ingabire Beatrice asanzwe afise ubwenegihugu bw'u Rwanda n'ubwa Canada arashimira bamufashije gushika kuri ico gikorwa. Ndashima cyane famiye y'umudamu witwa Marie Claire Rwamucyo wangejeje kuri eglise yabo, ariyo yabitse conteneur tugenda turundamo ibintu. Ndashima eglise Adventiste du 7e jour yo muri Edmonton kuko bateranyije impuzu za mbere izo batashoboye kugeraho, ariko nk'umugabo witwa Seti Mubarak ntako tageze ko niwe yarzundanaga akazinzana aho tuzibika. Ndashima famiye y'umudamu witwa Dina Mukankusi ko igihe tutari tutarabona conteneur baramfashaga kubyakira bakabibika mu rugo rwabo. Ndashima na komite ya Oasis Ubuntu isoko y'ubumenyi, cyane cyane uwitwa Eugene Sendura kuko niwe utuye muri Edmonton. Ngiye kure nafataga indege kujyayo kuko ariho hari abirabura, numva ko bakwitabira gutabara bene wabo mbere ya byose. Azahia Karangwa arongoye ikambi y'imfata kibanza ya Gashora arakenguruka iyo mfashanyo ngo kuko izayiyongera ku byo HCR na leta y'u Rwanda basanze bafasha impunzi. Ni umunezero kubera yuko ibintu byose no gufashanya, ntabwo leta yonyine cyangwa HCR yonyine babona ibikwiriye abantu bahunga. Iyo rero habonetse n'abandi baterankunga bishyirwa hamwe kugira ngo bifashe uwahunze uvuye mu bye yambaye ubusa nk'uko nguko, habonetse impuzu, habonetse imyenda, akabona ikimuramira, agasubirana dignité ye, nawe akagira ishema mu bandi bantu. Ubikoze rero turamushima, dushima uwo mutima watumye abitekereza ko, kandi tunezezwa n'icyo gikorwa ko gituma umuntu wacu dufite hano abona uko n'abasohoka akaberwa. Yakoze kandi namwe murakoze. Gushira kuri uyu wa gatanu aho mu ikambi y'imfata kibanza ya Gashora hakaba hari impunzi 31 zigizwe n'abagabo 6, abagore 6 n'abana 19. Arine Nirere, Gashora, ku bwa televiziyo Peace TV.